thina sihlaliswa le kude kunendawo kuthiwa yabelungu ena yonke ihlobo yena sifuna ukuyiqeda loo nto ngoba ilizwe lethu eli kufanele siliphaphe. Siqede le nto siphethwe abelungu ngemithetho yabo baze bakuxelela ukuthi yonke le mithetho ingaphansi kwemthetho wabelungu baphesheya akuyona yethu. Kuthiwa yini konje manje ibizwa lomthetho Roman Dutch law, imithetho ephethe imithetho la eSouth Africa eyabelungu akuyona yethu thina banikazi bezwe. Sifuna ukuyisusa sifake imithetho yethu la senze bahlonipheke abantu kufanele bahlonipheke. Siqede lento okuthiwa abantu bayabulalana bayantshotshelana benza konke iyophela ngoba iyayekade ingekho bengakafika belungu. So iqeda futhi ijabula kabi ke mangithola inkonzo enjengale ngoba kusho ukuthi hayi sihamba ngebhasi eyodwa ngiyinye ibhasi esihamba ngayo. Sifuna ke sihlangane endlomnyama sihlangane nomkhonto wesizwe singabanaki labamfundisi abangafuni ngisho ukukusiza usize ibandla lakho. Kusho ukuthi sindawonye la senze into efanayo. Ngokhuluma nje ngize ngathi impela lo umfundisi phakathi kwabaningi wenze kahle futhi ngemva kokuthi uthela imali wasitshela ukuthi yenzani. Uyabona angiyiboni into edlula lokho ebutweni maze sinasona ubuntu. Ithi-ke umkhonto wesizwe unomlando akuyona into esayisho nje isuka kokhokho bethu lento kuthiwa umkhonto wesizwe abayisho basitshena njengoba ngenkathi uvalwa umlomo ka-ANC labo ababeyikhulume ngaphambili yibo bathi manje sizokwenza umkhonto wesizwe